twisted tales. Kako je Crvenkapica, odnosno Bjanka, preživjela Vuka po drugi put? Napisao Marko Pejović. Pripovijeda Barbara Nola. Bila jednom djevojčica Bjanka. Nekada, kad je bila mlađa, nosila je crvenu kapicu, zbog koje su je mnogi zvali Crvenkapica. Sada, kada je malo odrasla, kao da je na nju zaboravila. Isto tako je i baku, koja je tu kapicu i isplela, rijetko posjećivala. Baku volim, ali do nje se može doći samo kroz tu šumu, gustu i mračnu, govorila je Bjanka. A mora mi premijeniti 2 autobusa. No toga dana baki je trebalo odnijeti namirnice i hranu, jer je već toliko stara da ne može sama ići u nabavku, a tata i mama po običaju puno rade. Ajde, Bjanka, vrijeme je da ustaneš, doviknula je mama iz kuhinje. Bjanka je nešto promrmljala u znak protesta, ali je unaprijed znala da je to uzaludno. Ako se želiš vratiti prije mraka, morala bi krenuti što prije, rekla je mama. Bjanka se uspravi u krevetu i pogleda po sobi. 2 police s naguranim knjigama koje samo što nisu počele padati, u kutu kutija oko koje su razbacane društvene igre, stolica na kojoj su nemarno spuštene hlače, majica, jakna i čarape. Pomisli kako je možda vrijeme da sredi taj nered. Mama joj inače to stalno govori, ali sada nikako nema vremena. I to je rečenica koju ona mami uvijek uzvrati. Umila se i obukla na brzinu, a mama joj je već pripremila doručak. Posljednji put si sama išla kod bake, mama se pokušavala prisjetiti, pa prije jedno 3 godine. A baka te se baš već jako zaželjela. Bilo bi joj drago da staviš i onu crvenu kapicu što ti je isplela. Mama, a nisam više klinka, mrštila se Bjanka, mada je znala da će za ljubav baki staviti i tu glupu kapu. Onda ću obući i nove cipele. Gdje ćeš u tim cipelama s malom štiklom hodati po šumi? Osim toga nažuljat ćete, reče mama. Ali Bjanka nije htjela slušati, te navuče crvenu kapicu, koju je jedva pronašla u ormaru, jesenji kaput i te cipele koje su joj se baš sviđale, mada i sama mislila da bolje pristaju malo starijoj djevojci. Pogledala se u ogledalu i vidjela u odrazu nekog tko je izgledao ni kao djevojka, ni kao djevojčica. Nešto joj od garderobe visilo, nešto bilo malo, sve u svemu nije bila zadovoljna. Mama joj je dala torbu s hranom i tako Bjanka krenu na put. Promijenila je 2 autobusa i nije pričala sa strancima, kao što su joj roditelji uvijek i savjetovali. Kada je izašla iz autobusa, par trenutaka je stajala na ulazu u šumu i nakon što je napravila svega par koraka učinilo je se kao da je netko ide u susret i već je pomislila da se vrati nazad, ali onda prepozna lovočuvara Tibora. Evo nam opet Crvenkapice, reče on, dugo te nije bilo kod nas. Ne stižem od škole i obaveza, odgovori Bjanka pomalo preplašeno, jer je gledala u pravcu šume. Ovdje je nešto mračnije nego obično, ili mi se to čini? Sve je isto kao što je bilo. I dalje se vrzma tu neki vuk, ali ne brini. Ima tko čuvati našu šumu, reče on ponosno. Bjanka se pozdravi s lovočuvarem Tiborom i krenu dalje. Bila je rana jesen. Osjećao se oštar miris borovine. Stabla su bila visoka i snažna, što je u Bjanki budilo neki stari osjećaj da je ona mala i slaba. Lišće je već počelo opadati i šuštalo je pod njenim nogama. Nije daleko dogurala kad je osjetila bol u malom prstu lijeve i na peti desne noge, jer su je cipele ipak počele žuljati. Kad je stigla na jedno malo račvanje pored potoka, bio je taman trenutak za odmor. Sjela je na klupicu i izula cipele. Lijevim putićem išlo se do njene bake, a desni putić je bio obrastao grmljem i nije se baš vidjelo kuda vodi. I dok je tako sjedila, osjetila je kako su joj usta suha, kako je počinje hvatati neka drhtavica, da je polako izbija znoj na čelu.
ustane da se umije na potoku, ali se iznenadi svojim odrazom u vodi. Bila je par godina mlađa, uhaljeni na žute prugice koju je davno prerasla i s crvenim ruksakom kojim su se naramenice davno otšile. Kao da se nekom čarolijom vratila 3 godine unazad. Joj, ovo je nemoguće, viknu Bjanka preplašeno. Što mi se ovo događa? Pokušala je ustati i duboko udahnula nekoliko puta u nadi da joj se samo pričinilo, ali joj to nije pomoglo. Osjećala se kao da ne vlada svojim tijelom i kao da je po nekoj naredbi krenula ka zarasloj stazi. Grmlje se polako razmaklo, korijenje se povuklo, grane se podigoše i ona ugleda pred sobom stazu od bijelog šljunka. Koračala je neko vrijeme kao da je vuku neke sile i kad se trgla, vidjela je da sjedi na jednoj visoravni, a na kamenu preko puta nje sjedilo je neko stvorenje. Napregla je oči i odahnula kad je prepoznala lovočuvara. Ali u tom trenu nije shvatila da je to zapravo vuk, preobučen u čuvara šumskog reda. Kuda smo krenuli, djevojko? Upita je vuk. Idem kod bake, odgovori Bjanka. A gdje živi baka, djevojko? Od Račvanja se hoda do starog hrasta i tu u blizini uklete pećine je bakina koliba. Nego uvijek sam se pitala zašto tu pećinu zovu ukletom. Zato što kad jednom uđeš u nju, više iz nje ne možeš izaći, odgovori vuk. I htjede promijeniti temu, te reče: vidim da te žuljaju te cipelice. A nisam ih trebala danas obuti, trebaju se još razgaziti. Ma nemoj mučiti te lijepe nožice, pomoći ću ti ja da lakše prođeš put. On razgrne jedan grm i na svjetlu zasija crna mašina. Ajde, popni se na moj motor, pa ćemo brzo do bake zajedno. Čudno je da ti, lovočuvar, voziš motor po šumi, a znaš da je to zabranjeno, zbunjeno reče Bjanka. Djevojko, nema ničeg ljepšeg nego kada se rade nedozvoljene stvari. Osmijehne se i nagne blago prema njoj, što izgleda bilo dovoljno da ona osjeti težak miris njegovog krzna. I onda se sjeti da je jednom vuk preobučen u njenu baku prišao isto tako blizu, da je skoro pa osjetila njegov dah na svom licu, njegovu njušku pored svog nosa, njegove šape na svom struku. I prije nego što je uspjela odagnati tu sliku pred očima, osjeti kako je ovaj lažni lovočuvar prišao tik uz nju i počeo je stiskati u svoje dlakom obraslo tijelo. Grlio je i pritiskao u sebe tako da je to pojačavalo mučninu i strah. Pomislila je, umrijeću, a istovremeno je znala da želi živjeti, te se snažno počela otimati i udarati ga po grudima. Gurala ga je i grizla, borila se i sama kao lavica, a vuk je sve vrijeme pokušavao utišati, pritiskajući je šapu na usta. I taman, kada je mislila da je ponestaje snage, začulo se obližnje pjevanje lovočuvara Tibora. Njegov je glas bio snažan i dubok i to kao da je štrecnulo vuka koji se uplašio da bi mogao biti uhvaćen, pa je njegov stisak popustio. Bjanka se otrgnu i počne bježati kao da joj je vjetar noge nosio. I dok je tako skoro bez daha trčala, bojala se da je vuk odmah iza nje, da grabeći za njom zuri tim velikim krvavim očima, u nadi da će se ona saplesti ili posrnuti, pa da je on u tili čas može zgrabiti i proždrijeti. U trenu joj je nešto povuklo njenu crvenu kapicu i ona pomisli da ju je to vuk stigao, no to je se kapica zakačila za granu. Bjanka ju je snažno povukla, ne želeći usporiti, ali se kapa u toj borbi rasplela u klupko crvene vunice koju Bjanka hitro stavi u džep i požuri dalje. I tako, u tom suludom bijegu, ona ipak uleti u bakinu kolibu. Što se dogodilo, dijete moje? Upita baka, vidjevši Bjanku zadihanu, a ova je pohita u zagrljaj i poče gorko plakati, jer je konačno dala oduška svom preplašenom srcu. Bako, bilo je tako strašno. Taj grozan čovjek, taj vuk, ta zvijer što mu je vukla i stiskala i gušila, ridala je Bjanka.
dok se nešto u njenom džepu komešalo. Vidi, bako, vidi ovu vunicu, ne znam što je i kako da je smirim, reče Bjanka kroz suze. Stavila ju je na stol, a ona je gmizala kao kakva prepletena zmija, čudno tanka, ali nemirna i brza. Baka pređe dlanom polako preko vunice i tiho joj reče: hajde mala dušo sveta, sad se smiri, nisi kleta. I vunica se polako uvukla u kutijicu koja je bila na polici pored ognjišta i za sobom je povukla poklopac. Mirovat će tamo neko vrijeme, ne brini, reče baka i postavi stol da Bjanka večera. A Bjanki tek tada postade jasno koliko je sati i da se u šumi predugo zadržala, te odluči ostati i prespavati kod bake, pa će sutra nazad kući. Bako, molim te, javi mami da ću ostati kod tebe večeras, da ne brine, reče Bjanka. Baka je kimnula glavom, poljubila unuku u čelo i ova zaspi čvrstim, ali pomalo nemirnim snom. Sutradan, kada je otvorila oči, odahnula je uz olakšanje. Dobro je, kod bake sam u kolibi i ovdje mi se ništa strašno ne može dogoditi, rekla je sebi, samo trenutak prije nego što je netko zakucao na vrata. Baka je sjedila pored ognjišta, leđima okrenuta vratima, ali pošto je već bila pomalo nagluha, nije reagirala. Bjanka se brzo obuče i sama otvori vrata. A tamo stoji još jedna baka. Bjanka u čudu pogleda u staricu za ognjištem, a onda u ovu što stoji na vratima. U tom času ova na vratima počne govoriti. Bjanka, ja sam tvoja prava baka. Izašla sam nabrati šumsko voće za pekmez, a Vuk se tada ušuljao u kuću, preobukao da izgleda kao ja kako bi te zavarao. I sada čeka pored ognjišta da nas obje pojede. Bjanka je brzo razmišljala što da radi, te se sjeti kutijice s vunicom. Otvori je i izbaci vunicu na pod, a ova je otpuzala do starice za ognjištem. U tom trenu Bjanka shvati da je starica na vratima zapravo preobučeni Vuk. On skoči da je uhvati. Bjanka počne bježati i u toj jurnjavi popadaše teglice s pekmezom, posude sa sirom, lonci i poklopci, epruvete i bočice. Vuk je par puta bio toliko blizu da je uhvati, da su njegove kandže dohvatile tkaninu njezine haljine i na par mjesta je poderale. Baka, ova prava za ognjištem, došapnu nešto vunici i ova hitro počne loviti Vuka. Iznenađen brzim pomicanjem vunice prema njemu, on zastade i u čudu je pogleda, a vunica mu se hitro zavije oko tijela, prvo oko nogu, pa onda u strup i preko ruku. To se dogodilo skoro za tren, tako da se on nije stigao ni pomaknuti, a već je shvatio da je potpuno vezan i nemoćan da se pokrene, te se stropošta uz buku na pod. Tuda je prolazio lovočuvar Tibor. I kada je čuo buku, brzo utrčao u kolibu. Što imamo ovdje? Reče on. Netko je Vuku došao glave. A onda mu Bjanka ispriča što se dogodilo. I kada je htjela preskočiti dio kako je Vuk zgrabio, stiskao, a ona se branila, vunica se počnela baviti. I moglo se dogoditi da se Vuk oslobodi, te odluči da ne izostavlja i ne skriva ništa. Sada mu nema druge, nego da ga bacimo u ukletu pećinu, reče lovočuvar Tibor. Vuk će tamo biti sa sličnim vukovima, osuđen provoditi život u mraku pećine iz koje nikada neće moći izaći. Vjerojatno će tamo i umrijeti ako ga neki drugi Vuk iz pećine u međuvremenu ne pojede, doda lovočuvar. On stavi Vuka na svoja leđa i dok ga je bacao u tu duboku, crnu rupu, vunica se sama otpetljala i odgmizala natrag do kolibe. Tamo se počne sama plesti i krojiti i kreira divnu crvenu haljinu koju Bjanka obuče. Obula i svoje cipelice na štiklu koje prvi put osjetila da joj potpuno odgovaraju.
Dođi ovdje, da se bolje vidiš, reče baka i pokaže Bianki da stane ispred ogledala. Bianka pogleda svoj odraz. To više nije bila ona preplašena djevojčica u haljenici na žute prugice i s crvenim ruksakom na leđima. Vidjela je djevojku za koju je znala da će hrabro i ponosno živjeti još dugi niz godina.